Hetna Belap Kuki channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bot uni khopa tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khum kit ta hote July ni sim somni le sagi 2024 ni ho Thusoh Lahkhom ho Syria gamsung United States lam kaina coalition gam ho pansana Al Assad el Besru ache sa Sunday ni sim somni lekhat ni khochun Iran akon gargu bolhon rocket lilam in buluna anay zun ahi United States officer ho saidan in rocket chu el bes pa man chu in thina manna le kisu khana ima ampoi ativin ahi hinla hi buluna achun koi ma keloi khomnan ki phonna anay pon ahi Iraq pansa iragi galgu bol faction ho lo hin achi saphat adia Hamas le Israel ke ka akibui hunki patna pat October ni sim sagi 2023 apana hichilai elbes apana US le aloi gam ho pansa namun hi anabulu jing saw ahi tu no kha pen a bulu nahi Washington mana military summit umding ni ho ni masanga bol u ahi hete kha chu hichi umding summit nahi US le Iraqi officers on Iraq gamsunga coalition force ho kiman chan ha su a su ni mahina chunga maban azang la do chai the hi le te azong ki hon achi la piding uchu ahi coalition gam ho hin achi saphana gam kai adia Iraq le Syria gamsunga Islamic State ho su mangna dinga anakon uchu ahi tu dimuna hi sipai cha advisory role mai a umchu ahitan Iraq gamsunga sipai sang ni le zanga chule solum Syria gamsunga hi sipai zako vel hobe advice bol le ke thopi dinga umchu ahi Coordinating Committee on Manipur Integrity COCOMI in Manipur akun Assam Rifles wala ado ahina ding a ngena Prime Minister he nga api ding u ahidan phondo na anay zun ahi hichi thu to kimatna lamfel patna COCOMI office a Thusoh mi hot to kimuton a COCOMI coordinator Samorendro thokchom in Manipur akun Assam Rifle hola ado dingkiti hi tu nai cha BSF ADG PK Misra to pondung zui akinai go ahi ati Manipur buina su thipna ding a Manipula paramilitary force khat Kuki thingnoi ho to kizop na nei ho la do ahi nga ahi tia BSF ADG lui PK Misra intu masangje ma chu an phondo ahi Atisa July ni sim som lagup ni a News 9 to interview onay na BSF ADG lui PK Misra in Manipula security force som chom ho ka kithuza na alha asamdan ana phondo ahi ama thu seidung zui ahi Manipur Assam Rifles on Kuki thingnoi ho to kizop na anai zi over Manipur buina pathailo dan ahi Misra to say pansa na anaya COCOMI hon Manipur akun Assam Rifle hola do ahi na ding a Prime Minister henga nge na nei ati u ahi Kuki militant hon Assam Rifle ho umna a thal alha u Thusoh hi umjing ahin hizya hi Assam Rifle ho la do nga ahi tin Samorendro in apongdo in ahi Chile Assam Rifle personnel hozam narcotics business azau hidan ule suknu PS get kha apang ahidan u muthe hizya Manipur akon la do ngaidan Samorendro in apongdo in ahi Manipur buina su thim ahina ding a Assam Rifle hola do poimo ahidan anapongdo in ahi alangkhana COCOMI to pondom na Department of Information and Publicity Kuki Students Organization General Headquarter in Sim somni lagup July 2024 ni hoa press release anabol na thua COCOMI ho memorandum se pansa na di lo ta le si nei na thua ha te in yakal na anay zun hi COCOMI ten former BSF Additional Director General ADG PK Misra ngu na Assam Rifles hole Kuki thingnoi hon ke mat na hoita anay zun ti apan sa na thua adom butna anay zun Assam Rifles le adang Central Forces on langnei si nei na nei lova ato ading uvalom ho ato adan ule Manipur gamsung communities josibi na dinga na tong hidan u ata lang un hi Assam Rifle hon Kuki thingno hoi chunga na to na ima anay lo dan uva kisay zong hi bulabal nei lo hi atin thulut tampil amu thai phot chen na ho akon Assam Rifle so pannan Central Forces on buino ho su thip na ding le chamna umdo na ding in zen ngai te in pan ala ove atin hi achi sa phai cham sungam guzu tuile sunga zong Assam Rifle hona sata pan ala dan ule
mi hu do le ne la cha mi pi te an pam pi lo uhile hamsit na ali ding zong an man pha un hi COCOMI ten a memorandum over social media lin an pi uzong chu di lo ta bul bal nei lo hi atin hi cycle subdivision hope dolai thabi munatil so zong valley based insurgency groups VBIJs ho na to ahin avel a Kuki te hotam pi zong abulu uwa an hal mang uwa hi chu Kuki ho ngo na ane u hi ati KSO general headquarter in su thing na anei na ben a COCOMI tem video na po do uchu Myanmar gamsung thil so hin May ni sim thum 2023 active boina so masang thil so hin tu a Manipur thil so to ki ma ki mat na anei lo dan zong an hil chil un hi chule achi sa suknu area thil so meitei gagu bolhon Assam Rifles te Casper Amanova avela Kuki te ho bulu na le harvam na ananei u hi chule video khat an so do ozong KNF designated camp sung ahin camp inspection chilai ta chu galmun umdan a lamdi lawango ana anei u hi ati zeichun COCOMI in Assam Rifle chunga ngo ana nei zo si chu san thaile di lo ta hina chunga central government in COCOMI ten lamdi lo ta le zo thu ango ana Assam Rifle te chunga nei naw chunga action ala ding win press statement chun an saizin hi Manipur Chief Minister Biren Singh in nisim somni lenga ni chun Prime Minister Narendra Modi to kimuto di in Delhi zone in analeng do e do chung hi ningkum mai nisim thum apat zatlanam ka abuina asozo apat Biren Singh le Prime Minister Narendra Modi akihona masapen hiding ahidan thulu khatin asai in hi Infal adal ha ding ko na Thusoh mi ho to akiholim na Biren Singh in Delhi a akhul zindi hi NITI ayok meeting ding le Chief Minister ho conclave ding to akiman a hi atin anasai e Prime Minister in chair abolding NITI ayok meeting khana zawding chizole CM ho conclave khat PM zawna kinading to akimana Delhi khul zinding kahi tin infala Thusoh mi ho an het sa e isu chum ki sei khom ding hi hijahi Manipur din mun sei khom na phat kamuding hi Manipur buina solution umna dinga nge na kanading hi tin Biren Singh in asai in hi tuchung Delhi a khul zin sunga Prime Minister Narendra Modi to kimai to a ki holim na anei ding hamtia New Indian Express in WhatsApp mangcha a thudo ananei na Biren Singh in hengi te adom budan zo het hi het the chu thamasa a chu NDA a zaw MLA som ni Delhi a Prime Minister Narendra Modi ki mupi dinga anakondo a hi ve amahon Manipur buina thua solution thaina dinga Prime Minister Narendra Modi anakimu pi ko no hi Prime Minister akimu pi ole kimu pi lo uwang het hipoi Prime Minister Narendra Modi in Manipur avil lawza opposition ho a kon demnele sei se na na to jing hi Manipur a zalalam ka aboina za mi sang som gopwal in lelo dal ha a relief camp a khosa hi ve alang khana Manipur Chief Minister Biren Singh in ahunglung de Manipur Assembly July ni sim som thum la khat a ki panding a Kuki zo MLA som ho ta sata a alha ding uwa tip na anei gut na hidan apong do in hi tuchung assembly a hungzaw na ding over keima ta in Kuki zo MLA som ho hinga tip na kanai ding a hitin Biren Singh in Thusoh mi ho an het sa e geldo thei chu achi sa assembly section ni chu Kuki zo MLA som ho an na boycott nu a hitai chule Manipur Assembly Speaker T Seti Abrata in tuchung assembly a Kuki zo MLA som ho ahung zawna ding over lekha kiban thot hidan asai in hi ahilla MLA som ho akon dom bu na kimunai lo hitin jong asai in hi dunia ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon mang phalit chebe